de mahu Ghana ne say ye ni brisi ka chen ye pedua ye hoden ye nua de hia ye nua o say ye ma ye nua hoto no mo ma ye na Asante-Akyem wura ni yire okwakosie ne yire anase okwakoja ne yire kwan na mo tu prepra ese ne cars na car na mo say no mo na mo mobo na senka enipa ko no mo ye sa no ana sebi ohin no ote akonwa no so wo kro no so no na nko betumi ahu nkrofoko ana obetumi ahwehwem ame ahu nkrofoko na ka punishment biara o wa say ye de ma wo no ye de ma om sane be ya entoatoa so enya wo ntoatoa so obi nsan koye biem efise ani enyan time sebi Asante-Akyem wura se Ghana mo ho kyere mo a ono konti ye fan se Ghana nyina wura ni mo sebi o maame mobroni ti baabi o na sebi wada no na akoya de bone na ye ka se ye jo maame kapra na papa o be se wa se ohen enioma ono de bi obeti abeche ni bi o on de bi o wo sika obeto bi o na wo ana me no no ne ye mobo enti me sra Ghana for se omo nya ntoboase na omo nya buo se na tete ebu ade no omunye buo ema mpanyimfo ye wo se enya sempapa bi free tachima be ka kire ye wura sasema aban anto yie minim se me kan ye be ye me so ye me amfa me ho asempapa na me ka no kra na me ka